Pemirsa penincapan harga daging ayam ring pasar memargi sangkaning wenten pedagang perantara saning ruruh bati. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Isi Karim Mausang, penincapan harga daging ayam ring sawetara pasar sampun kepanggih ring warsani mangkin. Isi ngodarang pengharga ayam hidup utawi live bird saking peternak utawi on farm sawetara 24 tali akilo. Raris sanis sampun ngerancing pasar utawi merupa daging ayam harga eceran tertinggi HET pantaraning 3,7 kantos 3,1 tali rupiah kilogram. Rohe mangkin harga daging ayam ras ring sawetara pasar kantos 4,1 tali rupiah akilo. Para pedagang perantara inucap ngeruruh bati santukan kantun ring tengahing periode Ramadan miwah lebaran. Asa punika taler Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan ngodarang kuentenan barang kebutuhan pokok ring sajoning nampenin lebaran warsane mangkin kekantenang kantun nakingin. Zulkifli Mausang kramani mangdane nenten osah ring kuentenan pabuat pokok. Nanging Pet Prade ring daerah nampenin panincapan arge menjanten keaptiang majang pemerintah daerah mangdane ngawigunayang dana belanja tidak terduga BTT untuk subsidi prebio distribusi kewewidangan ipun. Zulkifli taler nguduhang majang angge usaha mangdane nyiagayang pawawahan stok utawi pasokan antuk nagingin pengarsan krama. Dan taler nguduhang majang samian angge usaha sida ngaruruh bati sani wajar nenten ngelaksanayang spekulasi harga saha penimbunan turmaning sida nagingin kewajiban domestic market obligation MDO majang asosiasi miwah produsen minyak goreng KMB Bali Pos.